Ona thutha wa murugamiriri wa bajeti Nancy Gathungu kuria thirikari cia kaunti inyihie mbeca cia mishahara na mahuthiro, kaunti nyingi ni ithiete na mbere na kuhuthira kigina kinene kuriha mishahara ukiringithania na mbeca iria itigeirwo uthii wa na mbere. Kuringana na riboti ya mahuthiro ma mbeca cia kaunti ya murugamiriri wa bajeti ya kuma mweri wa Mugwanja nginya mweri wa Dithemba mwaka muhituku, thirikari cia kaunti ihuthirite mabilioni ma mbeca kuriha mishahara na mahuthiro. Kaunti ya Nyeri yahuthirire ciringi bilioni 2.5 kuriha mishahara na mahuthiro, nacio milioni 280 igitabanio uthii wa na mbere. Murang'a ikihuthira bilioni 2.9 kuriha mishahara, nacio milioni 560 ikihuthika hari uthii wa na mbere. Riri nayo kaunti ya Kirinyaga yarihire mishahara ya ciringi bilioni 2.2, nacio milioni 518 igitabanio uthii wa na mbere. Kaunti ya Kiambu yahuthirire bilioni 5.5 kuriha mishahara na mahuthiro mangi, riri uthii wa na mbere watigeirio bilioni 2.2, nayo Nyandarua ikihuthira bilioni 2 hari kuriha mishahara, nacio milioni 384 igitabania uthii wa na mbere kaunti-ini iyo. Laikipia yarihire mishahara ya bilioni 1.6 na gutigia milioni 416 cia uthii wa na mbere, nayo kaunti ya Nairobi ikihuthira bilioni 13.3 kuriha mishahara na mahuthiro mangi, naguo uthii wa na mbere ugitigirio milioni 859. Naikuru yahuthirire bilioni 5.3 hari urihi wa mishahara na mahuthiro, nacio milioni 723 igitigirwo uthii wa na mbere, nayo kaunti ya Meru ikiriha mishahara ya bilioni 2, nacio milioni 530 igitabanio uthii wa na mbere. Riri nayo kaunti ya Tharaka Nithi yarihire mishahara ya bilioni 2.4, naguo uthii wa na mbere ugitigirio milioni 360. Hari mubango wa kaunti kungania igoti, kaunti imwe itikinyetie nuthu ya itanya ria mwaka wa kigina hari ungania wa magoti. Kuringana na riboti iyo, kuma mweri wa Mugwanja nginya mweri wa Dithemba mwaka muhituku, kaunti ya Nyeri yonganirie milioni 634 hari itanya ria bilioni 1.7. Murang'a ikiongania milioni 506 hari itanya ria bilioni 1.6 ria mwaka mugima. Riri nayo kaunti ya Kirinyaga yonganirie milioni 328 hari itanya ria kungania igoti ria milioni 704. Riri nayo kaunti ya Kiambu yonganirie igoti ria bilioni 1.76 hari itanya ria mwaka ria kungania bilioni 9.8. Kaunti ya Kiambu ni imwe cia kaunti iria ingiaga gukinyanira itanya ria ungania wa magoti mwaka uyu wa kigina. Kaunti ya Nyandarua nayo yonganirie milioni 227 hari itanya ria mwaka wa kigina ria kungania igoti ria milioni 975. Laikipia ikiongania milioni 453 hari itanya ria bilioni 1.35, nayo Nairobi ikiongania bilioni 5.2 ihinda ria mieri 6 hari itanya ria kungania bilioni 21 mwaka wa kigina. Kaunti ya Nairobi onayo yaya kuremererwo hari gukinyaniria ungania wa magoti agikorwo kwa ihinda ria mieri 6 ndikinyetie nuthu ria itanya riayo ria ungania wa magoti. Kaunti ya Naikuru yonganitie bilioni 1.39 gukinya Dithemba mwaka muhituku hari itanya ria mwaka mugima ria kungania bilioni 4.57. Riri Meru nayo yonganitie milioni 604 hari itanya ria kungania bilioni 1.8, nayo Meru ikiongania milioni 420 hari itanya ria kungania bilioni 1.3, nayo kaunti ya Tharaka Nithi ikiongania milioni 219 hari itanya ria kungania milioni 585. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Muchoki.